Салам достар. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Ысык-Көлдө чолпонатада жүргөн экен. Бул жакта жаштардын баары президент менен сүрөткө түшүп жатышат. Эң жөнөкөй карапайым президент. Кадимки эле эл менен аралашып, эл менен баарлашып турган учурда гостеприимность на высшем уровне. Ya bunlar her bizde de ceda başlıyor. Марфа, алеймен чыгып коюп, нарагынан туруп. Пойдемте, мышка. Жөнөкөй карапайым. Kıtay'dan kurtulanan olduk mu? Hanım bana uyguna kalmadı. Herkes bir çakma pesinler oldu. Өзүңүз кандай жасап атасыз? Жақсы. Bu aleyküm assalam. Ya mu'minin tartып koç meni. Bu kapkara olgan bala ekan, malades bala ekan. Allah tamam ne zor versin size. Geleceğiniz gelmiyorsun, 50 üstü geliyor, tamam mısın? Sizge ahıraman dele görevi yok ama. O da son zamanda elin ağzında ça. Akın ne bala? Kanka yaştasın?